up, what's up? So today namin karon sa SM Seaside. Today guys, kay June 4 naman no? June 4. Adlaw na sa mga ating klase. Oh, kaya 11 years na ako yun. Pero wala pa. Dito? Karon guys, klase na sa mga public schools. Pero wala pa nun may klase. June 13 pa, so that's next week. And I'm with my best friend. Siya may mang libre. We're going to be playing archery. Yes, because it's our favorite sport man jud since elementary. As you can see guys, mo ni mo ang atuon karon. And nasa City Wing. Wait sa, asong City Wing? Second floor. Second floor. Up. Second floor naman daw eh. So we're trying to find this freaking venue. Asa man dyan ning archery. There, saw it. Kita mo ng murag giant target dira. Adi lang mo sisay guys. So guys, if kung usa ra ka katao, pwede ra 15 arrows. Yeah, mo lang siya. Start na may magway pa lang kanila ang bow guys mura sa nila si original siguro na dili siya sa original pero made of wood ni siya sa una mo kay among gigamit kay PVC mo to nga pipe niya improvise into bow mo to ikan to sa gothong equipment mo pupri man mi enjoy lang sa mga tanaw guys Pangami, hindi rin namin kaiko ka ng X. Hindi para sa una ng X, kaya yan lang. As in easy. Na-miss niyang last awakwa guys. Well, gamay naman akong score pero at least nakaduha ko ka yellow pero mas daghan jud ni kang Vince score. Usara ka 10 unya usara ka 9. Kapit nito kay to bullseye guys. Amo ana ng pan at kuya sa. Ang sa Target keeper. Chad. Amo nang target guys. Nakoy 1, nakoy 2, nakoy 3, 5, 5, wakoy 4. Wakoy 4. Ta mo ana. Manay bullseye basig diwaan na sa anyas tong na. Bullseye gyapon na siya. Takal man lang kay. Pati kay siya nang sa. Ako po ang is nasa 10. Na guys, pangawa namin. At least nakashoot sa yellow na target. Pero mahal siya. Depende kung ganang kay kung ra usa tag 15 ra ka arrows. If daghan ka kwarta, barato ra jud kay siya. Pero mga tutag kanang sky park. Wow! Sky park. So guys, abot na tano. Hot like me. Are, very Instagrammable place. Di ba? Pwede na mawagi dire, bitaw. Woo! Paglag ta dire nga walay hinungdan. Bitaw guys, yan ni Rame para archery. Wala nang jumilaing buhaton gyud kay wala naman may kwarta. Wala to kwarta. We've been planning this a long time ago. Long time ago. Karon ba yun na mo na sabot yung tarong? Well, actually siya may nagsabot kay he just suddenly chatted me in the middle of the night, mga 2 AM. Kita dire hot kayo. Kay naamagod ko.
na may plano guys. Kay walang tayo lang lagon din eh. Pag window shopping, wala ko paliton. Basta nalingaw na ta. Oh, di ba? Mo dyan sakit na to basta matutag mall nung away kwarta. FDR na lang. Ato ta sa electronics. Woo! Oh, mangilapotag cellphone. Imbis delete mo pala. Sunflower fever. Nanapoy sunflower guys. Sunflower. Magsakay ta jeep, may sunflower. May maglakaw, mag-sunflower. Nya pa rin ka pagitanan. Aha, first target. Samsung. Samsung. Ano na Huawei? Huawei. Huawei. Ilhang latest kay Huawei P20 or P20. Ano? P20. Try. Next target. Wow, mo dyan yung ganahan. 40 megapixels ang rear cam guys. Ooh. Ay. Pare. Ano yun na, boring yun na. Kamura duha. Wala yung mga big gat. Sa mga like kwarta. Yuhaw ko guys, may kwarta. Inom sa may uhaw na kaayo, we're dead na. Thank you. Dili na mi guys. Dili na mada guys. Ang kakapoy. Vince. Bye. Pangin na lang mi sa next vlog na guys. Mga tumig secure. Mga tumig Siargao by next week. Then, I'll see you na lang. Bye-bye.